Naimbag nga orasyo amin gagayem. Iti daytoy agundaway. Surat na ti may sa pagaya makayat nati aglingay di tinagan an Norman tintay idrama. Kastoy man ti kunana iti surat na Dear Mr. Lonely. Saan akon ngagpalpalikaw? Ti salaysayat dito'y surat ko, ket may papan iti binangon mi a pamilya iti asawa. Sigud anaragsak kami. Ngam iti agdama. Jakon ammono kaano ti pannakaisubli ti kas iti sigud. Rugyak nga rod ti salaysay ko idinabit kami pae. Anagkasar kinisita nga asawa. Bueno papagayam, intay denggen ti pannakaidrama ti pakasaritaan. Ngayon patulod ni pagayam an Norman. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ani! Oh, nakitsanda akon. Dakal mat ba si tinapasadaak? Iso adi magasa kon di tiyandaan. Anya nga iti ginatang mo asidaan. Karnet baka. Aglauya tamamet. Uray maminsan la iti makabulan. Nagimasan. Wen, alamon, taipan mo iti kusina. Agsukatak labiit. Sikat agluto? Ay katunan Amok mo at di ka unay makagargaraw ta delikado ti panaginaw mo. Ay na, agyaman nakta concern ka kanayon kanya. Siyempre mat Narigat numadangran tasikog mo. Idaras ko tiyan ba? Umaldawan. Ket ang mga no agungat man yun ti akin kukuha iti paspasada ka tricycle. Nakatulog pa'y matnisita. Taisol ako man, ti agibalaybay ka na dito. Ang bayak man lang. Ang mga numaalisan tayo ng trabaho. Diyak kaya't ang mapukaw ti bunga ti ayan-ayat mo. Imbag ko man, saan na delikado nga ginaw. Saday ka, agkaugawa ko na. Honey, iraman mo na, alabaan dagiti nagsukat na. Ne, kunak man nun nakaturog ka pa ilang, honey. Sige. Ikabil mo dito. Sabon ako. Nalagip ko nga min nga dapapanan mi kinimiya. Agkuyog kayo man yung kinimiya? Wan, yung kami man agpag napag na iji parke. Kaya't ko tiyag relax. Kasta? Ay katuwan Agaliwaksay ka matani. Ikanak ti iti kwarta ka. Makigidanak kun ken kaarumuhan. Ta isupay ti ma-ekonomiyak jay pag-tricycle ko aging ga iti balay damiya. Alawen, ibalabay ko lang dagiti linaba. Iraman mon alabaan day ta nagsukat ha. Amangan na sa balinton ti angot na numayupar kita. Picture kayo kita no? Picture. Manang sita, kita amjay lalaki oh. Picture. Nakaturong iti adayo ti panagkita na. Iday pa'y laang kasta ti posisyon na. Maimay-may ang samat. Punta tayo doon. Amangan no nabastan. Bastad? Wow. Amangan no adda problema na iti asawa na. Wanog. Girlfriend na. Langana mo tinaasawaanan. Medyo nataanganan. Wan nga rod. Iso nga amangan no da problema na iti pamilya na. Asit ganta. Anya? Oh my God. Asit ganta day ta lalaki. Bagay mo ti sikog mo Ala. Day ti pa'y sikog ko tinadlaw mo. Wen, tamalagip ko ti asawak. Anya? Apay ti asawam, sir. Sikog na ti muna apo nga ti ayan ayat mi di pumanaw. Kaya di na kon sinublian. Ha? Iso matlang amadlaw ti kinaliday mo. Wen, taditoy. Iti daytoy atugaw ti masansan na pagtugtugawan mi. No agpasyar kami ide ditoy parke. Masansan ti umay ko ditoy. Tapno lagi pag tinapalabas. Ad-adda nga agbalin kayo analiday no di yung maiwaksi ti lagipyo iti asawa yo, sir. Sana bale. Tapakaragsak ti pananglaglagip ko kan ko ana. One mat, Mia. Karbangan na ti manglagip. Ta isa ti pakabang-aran ti mailiwan arik nana. Kanayon ngay karkararag ko, asumangput ko man nakadua na ti anak mi. Dahil ti mangtid kanyak itikir, tapno agbiagak pa'y. Dita para ket ti tinurong da kan Mia.
Sino nga ta dahi ka sarsarita da ang lalaki? Diyak may lasin. Damagag tulangan ka ni Sita. Kumanaw akong dito eh. Sayang ti mapasadaan. Awan maganap ko. Nupalpaliiwag latan ti asawa. Saan nga imbaga ni Manang Sita ti maipapan iti kinasarita mi alalaki iti parke? Saan nga rod niya? Sa bagay, Jack imbagaan nakita kayo. Nasingid da ka ni Manang Sita. Jay lalaki? Napintas nga minti asawa nga uray masikog. Di ka man. Imbagam kanyak iti na minsan. Anapilitan kala ang asawa kan kuana. Sa ita, ibagam anapintas. Oh, ilibre nakmutin Nagdagaan ti panawan. Sigakit di mat. Kanayon naklakit din nakikilan. Alan di halo-halo Oh, pumaypayapa yun di halo-halo. Talaga paboritom ti halo-halo Na nagdagaan nga rod. Halo-halo ti kasayatan a merienda no kastoy ti panawan. Mala umay ka man laangan. Duwatan yag halo-halo. Anay ko! Normal na galaga ko! Ipan na ko na iti hospital! Nabit lang! Isaksik ko pa itibagdag iti arwatan nyo iti ipasangay mga anak ta! Nagbalag ka na ya! Agalaga ko! Visit ka! Ikabungot Anay ko! Wen! Sige! Bagkaton ka nga rawar dito'y balay! Sadot ka talaga, Norman! Apay man na ya. Di ka mat nagluto! Mabisin akon! Ni mami, di nala mabaliwan ti trato na kini daddy. Apay, may. Manipod idiadan puot ko, kastan ti pampamayam ka ni daddy. Kanayon lang aroda na. Hoy, may! Anak ka lang Awan karbungam amang dilaw kanyak iti kasta. Masya na ka ni daddy. Ang saksakit ka no pa iti saka na, takumaro manan teryoman. Ayawan bibiyang ko! Buisit kayo kat ding ba nga? Bayam latan ni Mami Maymay. Naanusak iti adun atawan ti panagdan nami. Pinanoy-nuyak pa'y kitding iso akasta. Nairuaman. Masya na kain kan daddy. Sakat. At damadi amadmadla ko kan ni mami. Kanya day ta, Maymay. Kanayon arumar no iti malam. Diyuan mo day ta, kanayon kayo mat ngagpasada. Anya. Kat, papapanan na. Diyaga mo Awan mo trabaho na, ngam kanayon arumwar. Kanayon nyo mat nga ikan iti kwarta? Wen, normal day ta. Isukat nga rod ti ina iti pagtaangan. Yawat ko ken kuan na ti mabiro ka kiti inal daw. Wan ngam awan mat maitid na kanyak no tumawat ak iti allowance ko? Anya? Okay. Pangalala ang marod iti allowance mon. Ibaga kon ti agpaiso, ikikanak ni lolo. Anya? Nasakit tinakam ko kan ni mami. Isu nga imbaga kon kan katir aramiden na. At di mo ammo. Ne. Van, tinagsardang iti batog ti balay. Sino nga tati akin? Norman! Umay mo alaan da ito'y! Nisita mo't nga asawak ti timanaw iti naglukat atawa. Sino nga iti akin lugan iti dayta? Kanapay nga dan nisita dita. Hoy, Norman! Tulang ka kaday! Wen! Umaya kon! Day ti alalaki tinakita kakadwa ni mami iti parke. Iti na minsan apa nagpasyarmi iti gayem ko, daddy. Anya? Asino day jay? Apay anak kadagdag-kaddakan ni mami. Diyaka mo may anak. Kunak tupay. Dakas ang tiraramitan ti asawa ka. Daddy. Sige. Dapat aramida kay Jaysiled. Panawan ka pa dito, anak, ha? Agaluwat ta. Agaluwat ta maatok ida. Ay sus Norman. Siya kunti mang ibagbaga nga at relasyon dama ng sita kan iti dayjay adindo. Siyempre, baknang dayjay alalaki. Agaluwat ta.
Ay na, di mon ipang taida. Patasam kit di ida. Anya, Lalaki ka? Pabaka ka di ka ni Manang Sita. Iti day ta kinagwapong, itulok mo latan, arugrugitan data ulom. Mia. Lumaaramid na ka nga isukat. Si kakit din, tidi makaaramid. Nagado dita, nga agkursunada kan ka, Norman. Mia, di nakman pasablugan na kasta. Ay sus, saan apasablog da ito'y? Agpaiso ti ibagbagak. Nagado ti aggustukan ka. Uray at dan asawa ken anak mo. Saan a question dayta para kanya ko? Tinapatag. Kat matagikwak ti kayat ko. Anya. Oh, ramak ko la dayjay. Ngam, gaymak no para kan ka. Mia. Apay ati mo iparik na kan ni Manang Sita, tikas iti mariklik nam ita. Dito makaamiris dayjay. Aging gadi na marik na ti saam, nga ipapaay ti panang lipot na kan ka. Balsek ti asawak. Kasta ka diti kahit mo asawan, Mia. Correct. Daddy, awan pa ni Mami, iso nga umunatan amang rabi Sigalatan ti mangan, anak. Di ka mangan, Daddy? Napsuga ko na kahit nun ang rabi kami iti karinderya. Kadwak ti padak a driver. Awan gayam kadwak amang rabi Pasensya kan. Saan akon amangan? Ni, may. Inak maturugan, Daddy. Sige. May samat ni may nga spoiled. Basol ni Sita da ito eh. No ape akas tati anak mi. Naglakang agpaspasog man. Gusto dyan ko na ni Mia. Nasaya at no ipariknak mo't kenisita ti kastoy nga iparparik na kanyag. Agyaman ka. Tamakaraman ka ita iti hamon kas kada keso de bola. Apay, makagatang kaaya kadagiti kakasta kita ti makan iti sang kabasit atang dan mo ngagtry-tricycle. Kastagayam ti gayat mo. Tay biyag tibak na. Ta sino ti mading agnam ay? Maaglaeng ti kasta. Sige. Aramidem nga ro ti gayat mo. Kat aramidam matan ti kayat mo. Awan pagsakitan ti baklang ko. Awan sumurutak kada kayo. Makaamuak matan iti biyag ko. May, sa dino ti papanam! Awan ang bibiyag yung kanya. Hindi na ko ningkas ka asupay. Pimanawan di anak mo. Mapanag kamang kadalolo na. Iso nga awan danag ko. Apay dita, dakkel abag abit-bit mo. Adda dito yan dagiti kang runaan akasapulak itinaldaw. Agbakasyon ijay lugar da dinto. Sige! Aguma kang agragsak. Ngam laglagi pam to'y kunak. Agbabawi kanto, Sita! Sa anak tong agbabawi. Gaputa na ragsakak to itidan na ni dinto. Maitad na amin akayat ko, Norman. Saan akaskan ka, arigat lati adda nga inan anusak itidan nam. Agdan natamot ka, Norman. Makonsensya ka. Pinagsasawak ni Sita. Nga magpada kami lang itiraramidan. Agbasbasol kami. Nagadulakit din na sarsarita mo na ya. Umay ka man kit di. Ni Maymay, sa dinuwatan ti ayan dyan akmi. Awan kanumat ija ayan datata. At danan anay apanunot ni Maymay. Amunan ti araramidan na. Maymay anak? Agyaman aktasim mangpatkan. Daddy, pagkawanan na. Apa yun anak? Sakti rong bangag dawat kan ka iti pamakawan. Masikroga ka. Anya? Anya? Apay, anyak inararamid mo. Nagibarkada ka. Ginundawayan nagtimay sa barkada kaya di nabartaga ka. Katsanan na nagpakita pa
Pagawanan na, Daddy. Amelia, tikas to'y. Kasla nagtupak, tintero alubong kanyak itiday di agundaway, Mr. Lonely. Idi maten ti panagbalaw ko. Kalaat ang naglawag kanyak ti kinapudno. Ada kami ti asawak ti akin basol. No apay ang nagbanag ang nakakaasi ita ti anak mi. Dakelen ti sikog ni Maymay. Dandanin maipasngay ti apo ko mi. Nakisinan ni Sita iti simurutan na lalaki. Nagsina kami maten kini Mia. Nagsinublian kami iti asawak. Tapno, mabayabay mi iti anak mi. Ngem kawaw, tinagbatan mi. Wes, kawaw kunak. Gaputa kasla saan kami nga gasawa. Dandani di kampay din agsarita iti asawa. Jak amo naginggat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Nupay kasta, daw-dawatek ti pamakawan ti Diyos kanyak. Kastamet ajak maliwayan ngay karkararag, asapay kuma, tamapasublimin ti kas iti sigod, alin nangen mi. Daytoy ti pakasaritaan ti pamilya, ket agyamanak iti anos yo anang idrama. Pinagsurat, Norman. Ala, nasaya at met na nagsinublian kayo matlang iti asawam, pagayam a Norman. Patsyek ang mapasubliyo matla ti sigod alin nangan nyo iti asawam. Ituloy mo ti agkarkararag, ken itultuloy yo ti agaramid iti nasayaat. Alakastan, ketagyaman at iting ka pa nagsurat. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Norman. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. London. Agyaman kami tingkay parang tarabay, naimbag nga oras kada kayo ang